abusunya sesi amanoka said ye KUMCHACHA aba be di nkomo e de afa eye mama part AGRADAA ho a ensem a KUMCHACHA e kan de minim se e de ntokwa pa na ebeba ntokwa e na KUMCHACHA wahase a oka ereba abusunya endro mama part ekopie mu o eye National Prayers Day na se ana oni John Dramani Mahama edi nkomo e na eye Prophet Owusu Bempah na abusunya eno e na de asem aba KUMCHACHA echiremu a mama part a oni eye Prophet Owusu Bempah ewo ntokwa ewo beef na enso oni no ekohia ye ewo National Prayers Day na se oni Prophet Owusu Bempah edi nkomo a waje eye prophet ne number abusunya sa insewi e na KUMCHACHA aba be fire AGRADAA hard one abusunya enye easy menim say video no unya nhwe video no yeni kan enhwe video no na yentoa so e wo the said na mama part o di nkomo e wo ho no abusunya after say program no ewie ye no na wo hwe there are bloggers any media personnel for any mama part e di nkomo no betumi tena say na maami we aden ono kwa de no wo pa opie say ya na amanfo etu kosia Abusu
And that to be the first day. It's a record today. Yeah, His Excellency John Dramani Mahama will launch it. Now one making it happen. Nihina and it's and there Thanksgiving. A national Thanksgiving. Yeah. At the amount of my Hong Kong Ghana. First, on the Quebec, 1st July, Biano. You catch a workers' day. But Radiabum Nina as a son. And then, a bra. Sorry, mommy. Ajimensem hu dia menka ajimensem mene yo ka ajimensem Abusu say wo hwa video na etwa gu ya Mama Pat oni eye prophet Owusu Bempah ena na omo di nkomo as if say omo ye close because intokwa e wo mo ntam a obia enim say Agrasco oni eye prophet Owusu Bempah omo di omo nye sei enti sa video e ba ya na KUMCHACHA echiremu a Mama Pat aka ne ho any settings no because settings na odi di amanfo no eno na washa ase na Mama Pat de are solid crop oil no company settings abusua KUMCHACHA adi nkomo ha GH Kobe Media so mesa so anidiem oba so a na wa subscribe to your channel no send update bia nso etomu a onso onsa ebeka bi na wa share ato other platforms so ede amaye enja abusua mamefa wo enko wuram said the KUMCHACHA or can himself efa Mama Pat on prophet Owusu Bempah omo nkoma na omo die ewo endra National Players Day nase no yes yenkotie ensam a KUMCHACHA or can efa Mama Pat Agrasco ho so for KUMCHACHA yes sir we mo akwaba mejo so we dem se program kesie ekoso Parliament House ne yetu ye ni ba bia ye hu we de na ba ya awo enye bibia wo say me abeyo na awotwe ne kura na on di me invitation ma me Vivin IP na enne no BBC ye ane ye emergency pa ane sese me nimpanifo bi hia meeting bi enti na mentu me anko sabe ye 4 days ba won hihye mfidie no State House anim ho ba bi ene won ye program se me kura me ne Captain Smart kura ko ho saa ko ho na unse the lead program na honorable every year Ankara ye ni nyina na wo saa from 4 days eba ayete won no ne ade aye hwe ne hyehye ye ene said the program na be ko but enne no na ye bibi na si kwan etina mentumi amabi no oh we dey kafra e dey nyahwe next time e dey ya obetimi do anim nya beta echi no so for MC bibi ko so kakra AGRADAA nso be piase na MC ohu mahama no dimrika e ko bam no ene odwunu ho sen awo unse ma me ne de once we obi a wakomoda ana obi a wakomoda no once na dwene ye fast once AGRADAA no woni ye duro tama wakom no na ntuntuma duro kora woni bi da oyusu na dwen adwene ye fast esa ye faster
eti wono no wo hye adwuma hu se meko program ni bi oko program no wote kam ena ne nkola boys no onko monitor ground so no ena president nso ba no yato abawi enti ese no ye state man eya president ma NDC ni MPP ye nyina ye jano no thank you ye nyina ye jano no eti president e ba that president appear free ni pam that don bebrebe no that say agrada awura mu ase oba na moje atu no emfie dumi ye no oba abro mu a owura ba koso Yesu atade mu no ne wawura mu anu akoba mahama ye president want to me e morning center body gas for want to me morning center one morning center wa ebe ye news ana onwa morning center no so no agrada ne for so ya ekoba mahama no enu so ye news ma no eti agrada no why say timbaka odi wani ma ehu odi wachi ehu odi left ehu odi right ehu God ya say baby wodi e bia no eyade bia ehu pa eti sa na ade no eba ye won say wo obi a ade asof KUMCHACHA ma woni say otumi hihye adwuma eti adwuma hihye ye na ena wo hihye ne kama pa ene ade eti wo hihye adwuma no wo hihye pa we dey em say osofu osu bempah so be piase no so dey ase na bitu akafa oh na say nation wine dey won say me hu bibi nso a em say baby ana papa osofu pani Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah so na wote no won say not soro wote asofu mpanifo ne soro na wone wono ane ba kwa friend Prophet Uche is a good man of God ono so wone ne papa Owusu Bempah nyina etewo ena won so no maame ne bo modern ekoho ena won so agrada akoho ena wodu wa pe no ena oye na dwen say ochia Reverend Doctor na wabam no won say won so no crowd ne egu na no den crowd ne doso ena Reverend Doctor Isaac Owusu Bempah so yesofu pani baby a wote no bloggers nkonkonsanfo no efan so wo ho mo pasamaka eti Reverend Doctor maame ne bam no na oyi maame ne sato wa enu so ye news what you say ena wabam no say nso no akoya ade nso aye trend ya maame no tines osum fidie wono wo hihye adwuma o wonse na meka se nyame obo wiase kora even nyame obo wiase kora ene boronsam nyina onhu agrada wonhwe ni tutu nyame ne boronsam nyina hu agrada wonhwe ni tutu wonse agrada no white say burochire wada say burochire wona ma burochire o wie to me pie na wa shela course oko wadim 10 minutes pe na afi awo asen aba eti aburochire wo bi ona ma burochire bi ekuta jacket ana coat because what that need to me sesa ya wa abo bi ya friend afirishi aboa o change colors say o change sa na on sa agrada no tie wo to me ye bibia bi wi ase enti no ade a ene wo ye no eye trend na wo pe what you say any day when any day o compare trend eye adwuma hihye ba baby a eye yi ne say once say what Reverend Dr. Isaac Owusu no Bempah number every sofu uche ho ba me no de me kan say Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah so hwe maame ni yi because sabe tama ebre bi atwam no maame ni nya ne number awonya ne number ne tam bi one maame ne be kasa ne maame ne record no we record no bro more than 10 times na ewi ase yesi aboa ni nya ono nkawa onwe ne senchelo ena ensuo bi eto ebedi aboro ni mu na ne mframa ebo ne yede hwe wudi aboro ne abeya akase ya ne fifie mu ana wudi yehu ena wuwu ni wayie be ba we yale dem na wudi ahwe wunu aba akwa awade ye no wudi adwapade be fie a wusia wakonta ahwe ni shu what you say eti ewi ase no ye woni pa bi owi ase enti na me sofu KUMCHACHA tie dia me ka no hwe me wo ya me ayaka de na de me fa problem no haw ne amaniem ema wo haw ne buro so a me ne wonya ka good morning good afternoon me hu akọ ba bi na me nkom ba bi what you say me ne woni phone call bia biam e bi se we onya me awe ye supreme kura obronsam ye abronsam jimiye awe nyame to obronsam free heaven awe de ne to fom wa once nyame asen yi invite obronsam o heaven dabi won sa dabi wonyame se won obronsam pa wo betwam akọ
onyame because of bronsam ye ne den once sanda insida wo ye bronsam den ye ne den once sanda eti ye woni pa bi wo no ma sade wote ya no saa no wote ye eti no we no eye maame no edi na ode kopeye what you say ele wanya ne dey one say o person ye bibia ebema NDC fo youth no akoma ebe kosoro sa adentina John Mahama ama na ho kwan na AGRADAA abechia no abebam no one say maame no wo hihye nwuma wo ye fast onye fast koro ye faster what you say eti ebema youth no adana John Mahama akochia no adana say ni say any ade na ye ho any ade ba say John Mahama ye ejama the whole Ghana what or your statement it is the of KUMCHACHA make no okay papa ebeda was every papa be share bi thank you nti abusua de etwagu awo eye KUMCHACHA ne side no ntokwan de anya ahyaase what you say mame hu adwenkyere ewo comment section ho owie nso a ane de mu na wa subscribe to your channel no se ni update bia nso etomu a onso obenya bi atie kete wose enye dodo no nwunu amakra bye bye.